Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko abasirikare bagera kuri 3 bari mu butumwa bwo kurwanya ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado bishwe baguye mu gico batezwe, abandi bagera kuri 6 barakomereka, mu gihe kandi ku ruhande rw'umwanzi benshi bahasize ubuzima nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Iki gitero kandi kikaba cyabaye ku gatatu Gicurasi mu ntara ya Cabo Delgado mu ishyamba ry'inzitane ryitwa rero Katsupa. Umuvugizi w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda Brigadier General Nadir Rwivanga akaba bwiye itangazamakuru agira ati nibyo koko rero byabaye ku gatatu Gicurasi mu ishyamba rya Katsupa. Byabaye kandi abasirikare bari mu kazi 3 rero bagwa muri icyo gico, abandi bagera kuri 6 ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda barakomereka ariko bari ugukira. Ku mwanzi rero byabaye bibi cyane nk'uko yabigarutse. Katsupa rero abangaba abasirikare biciwe rero akaba ari ishyamba ry'inzitane rinini cyane riri mu majyaruguru y'akarere ka Musumawa. Ni hamwe kandi muho ibyihebe byahungiye ubwo byirukanwaga mu tundi turere rero twa Cabo Delgado. Aka gace kandi kahoze kagenzurwa n'ingabo za SADC. Mu mpera kandi za 2023 ingabo kandi z'igihugu cy'u Rwanda zarwanya bikomeye n'ibyihebe muri ako gace, zibasha kurokora abaturage bagera kuri 600 bari barafashwe, ndetse ikindi kandi aba baturage bakaba bari baragizwe imbohe. Urupfu kandi rw'aba basirikare b'igihugu cy'u Rwanda rubaye mu gihe u Rwanda ruri mu bikorwa byo gutoza abasirikare ba Mozambique kugira ngo bagire ubushobozi bwo kubasha kurinda igihugu mu gihe zizaba rero zishoje ubu butumwa. Hashize kandi iminsi ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ziri mu bikorwa byo guhiga umwanzi mu bice rero bya Mukojo byagenzurwaga kandi na SADC. Amakuru akavuga ko mu mpera za 2023 umugaba w'ingabo za Mozambique Major General Thiago Alberto Nampele yabwiye ikinyamakuru igihe ko ibyihebe byarwanyije rero ku rugero rwa 95% ukwijana. Icyo gihe kandi yagarutse kuri aka gace Katsupa rero aho abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda biciwemo, agira ati rero mu majyaruguru y'ishyamba rya Katsupa niho umwanzi ari, ariko rero ni bake ntabwo bafite ibirindiro aho hantu. Oya ntabyo, ni nkambi nto rero barimuka uko bwije nuko ubu ukeya. Ahandi hose rero ngo ibyihebe byari biri rero yavuze ko byirukanywe ubu ngubu hatekanye. Agira ati rero byari mu duce twa Palma na Ngade ndetse n'ahitwa Mujumbe, ahitwa rero Kisanga, Musimawa ndetse no muri Masumba da Priya. Ubu ngubu rero umwanzi ari mu matsinda mato. Navuga ko ibikorwa byo kumurwanya biri hagati ya 90 ndetse na 90 kwijana. Yifashijwe kandi kajugujugu mu guhiga ibyo byihebe mu ishyamba, ubwo ingabo z'igihugu cy'u Rwanda kandi zageraga mu ntara ya Cabo Delgado zahawe uturere tugera kuri 3 zirwanya ibyihebe birahunga. Byavuye kandi mu mujyi wa Palma ndetse no muri Musumba wa Zapriya, bihungira kandi mu mashyamba y'inzitane yahitwa Katsupa. Guhera kandi mu mpera z'umwaka wa 2023 nibwo ingabo rero zo mu muryango wa SADC zari mu butumwa muri Mozambique zatangiye gutaha. Byatumye kandi ku itariki 15 Gicurasi 2024 u Rwanda rugongera ingabo muri Mozambique zijya mu karere ka Makumeya, ahari rero iza SADC. Usibye kandi ingabo z'igihugu cy'u Rwanda muri Cabo Delgado, izindi ngabo zihagarara ni za Tanzania, nazo rero ziri mu butumwa bushingiye ku masezerano yabayeho hagati ya Mozambique ndetse n'igihugu cya Tanzania, kuko rero mu bice ibyihebe byahungiyemo ari mu ishyamba. Mu mezi ya rero ya Gicurasi ingabo z'u Rwanda zatangiye gukoresha akajugujugu mu kubihiga ndetse no kubihigira hasi kubura hejuru, nyuma y'uko kandi nabyo byari byarize andi mayeri, aho rero muri iryo shyamba byari byarahateze ibisasu byinshi. Muri 2024 hari imodoka y'ingabo za leta ya Mozambique yaturikanywe rero n'ibisasu muri iryo shyamba. Kuva rero u Rwanda rwakohereza ingabo muri Mozambique kurwanya ibyihebe byo mu mutwe wa Arsona wa Jama, abari rero abayobozi bayo benshi barishwe mu mpera kandi za 2023. Amakuru akavuga ko rero ibitero by'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda byasize ibyihebe bikuru bigera kuri 7 byishwe rero mu mutwe wa Arsona wa Jama ku ruhande rwa Mozambique. Wari umuyobozi kandi mukuru wabyo yishwe mu gico simusigariro cy'ingabo z'u Rwanda kuva ku itariki 16 Kanama 2023. Ni mu gihe kandi ubu ngubu abayobozi b'uyu mutwe bose rero arabashya, kuko rero abari basanzweho bitabye Imana. Ibikorwa kandi by'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique ubu ngubu rero bikaba biyobowe na Major General Emi Ruvusha, yungirijwe na Brigadier General kandi Justice Majyambere. Ni mu gihe kandi ushinzwe ibikorwa by'urugamba mu gihe abapolisi b'u Rwanda bayobowe na CP William Kayitare, akaba yungirijwe na SP Francis Muheto ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko aya makuru akomeza kugenda abitangaza. Reka rero twihanganishe abasirikare bagera kuri 3 n'imiryango yabo rero bitabye Imana ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe rero abagera kuri 6 bamaze gukomereka, ndetse aya makuru akavuga ko rero byihebe byinshi byo byahasize ubuzima, nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Reka twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndakubwira ko imirwano yubuye hagati y'inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba M23 muri teritwari za Uvira na Walungu zo mu ntara
Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuwa mbere kandi w'iki cyumweru ku itariki ya 5 Gicurasi imijyi ya Katogota ndetse na Kamanyora iri hagati rero y'utwo turere twombi yibasiwe n'urugomo. Nk'uko kandi amakuru aturuka muri ako gace abitangaza, Wazalendo kandi ngo yabanje kugaba igitero gitunguranye ku birindiro byinshi by'inyeshyamba za AFCM 23. Abatangabuhamya bari aho ngaho rero bavuga ko aba Wazalendo bavuye ahitwa Katogota bagenda berekeza i Kamanyora. Imirwano kandi yakashije umurego mu misozi ya Rutebe, muri Kayange ndetse na Ruzinzi, aho rero imirwano yamaze amasaha agera ku 8 nk'uko iyo nkuru dukesha Radio Okapi ibivuga. Umunsi wose kandi ngo nta rujya n'uruza cyangwa se ibikorwa byagaragaraga muri ako gace kubera ko abaturage bari bahungiye mu ngo zabo. Abasivile barakomeretse mu gihe kandi impande zombi nazo zagize igihombo cy'abantu. Nk'uko rero umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu uri muri kibaya cya Ruzizi yakomeje kugenda abitangaza. Kuri uyu wa kabiri kandi ngo umwuka mubi wakomeje gututumba buri ruhande rero rudashaka kuva kwizeba, mu gihe kandi wakomeje kugaragara kongera kwisuganya ku mpande zombi, yaba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rw'ingabo za Wazalendo ziri ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka, nubwo rero ibyo bikorwa byose bikomeje kuba, niyo mirwano yose ikaba ikomeje kuba, rero amakuru akavuga ko rero hamaze iminsi hari ibiganiro ku ruhande rwa M23 ndetse na leta ya Kongo, ibiganiro kandi birimo guhagarika intambara, mu gihe rero impande zombi zigomba kuganira mu buryo rero bw'amahoro nta ntambara irimo. Amakuru kandi akavuga ko umutwe wa M23 kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 6 Gicurasi wigaruriye agace ka Ruciga gaherereye muri sheferi ya Ruhinja rero muri teritwari ya Mwenga ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe rero wigaruriye kariya gace nyuma y'imirwano itaramaze igihe kinini mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri yawusakiranyije n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo. Agace kandi ka Ruciga kari muri mu duce tugize rero intara ya Kivu y'Amajyepfo dusanzwe dukungahaye ku mabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa zahabu. M23 kandi yakigaruriye nyuma y'akakaziba ko muri teritwari ya Warungu ingabo zayo zari ziherutse kwisubiza. Ni mu gihe kandi amakuru kandi avuga ko ingabo z'uyu mutwe ngo zishobora gukomereza rero ahitwa Mwenga muri centre yaho. M23 kandi kabikomeje kwigarurira ibice bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, mu gihe kandi Duha muri Qatar yakomeje kubera ibiganiro biyohuza rero na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro bigamije kurebera hamwe rero uburyo akarere kabona amahoro, by'umwihariko kandi ibice bitandukanye rero M23 yafashe nagenzura no kurebera hamwe rero uburyo bagirana ibiganiro na leta ya Kongo byo gusoza intambara ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru akavuga ko rero abahagarariye impande zombi, yaba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugeza kuri ubu ngubu bari Duha muri Qatar, aho rero impande zombi ziri kurebera hamwe uburyo zakomeza ibiganiro mu mwuka mwiza. Nubwo rero impande zombi ziri kureba ibyo byose, ntago rero imirwano irahagarara mu bice bitandukanye, ko kugeza kuri ubu ngubu rero aho ibiganiro bitangiriye kuva mu mpera z'ukwezi gushize kwa 4 kugeza uyu munsi, navuga ko rero hakirimo haraba imirwano mu bice bitandukanye. M23 yararahiye ivuga ko rero itazigera yihanganira na rimwe rero kuba yagabwaho ibitero na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yange kuba yasubiza, mu gihe kandi Kongo nayo yakomeje kugenda igaragaza ko nta ruhare na rumwe ifite rero mu gushotora umutwe wa M23, ariko byakunze kugenda bigaragara ko rero ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rimwe na rimwe rero bajya bagaba ibitero bitandukanye rero byo gushaka kuba bakwivugana abasirikare ba M23 mu birindiro byabo bitandukanye. Kugeza kuri uyu munsi rero ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rwa M23, navuga ko rero icyo bashyize imbere ari ibiganiro mu kurebera hamwe uburyo impande zombi zishobora kuba zakorana mu gushakira hamwe ibibazo bitandukanye birimo umutekano muke wo mu karere, cyane cyane rero kubirebana n'ingabo za leta ndetse no ku ruhande rwa M23. Ni byinshi rero bitandukanye, byinshi kandi bikomeje kugenda biganirwaho ku mpande zombi, birimo rero n'uburyo bwo gushakira hamwe rero amahoro mu karere. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero akaba ari kimwe mu bihugu biri muri diru zikomeye cyane zo kurebera hamwe uburyo intambara ishobora kuba yahagarika rero, cyangwa se intambara ishobora kuba yashyirwaho iherezo, kugira ngo rero ibikorwa bitandukanye birimo birajya mbere, cyane cyane ku birebana na diru zikomeye iki gihugu kirimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo diru zose zibasha kuba azacamo rero, ariko kandi Amerika ikavuga ko idashobora gukorera ahantu hari umutekano muke. Ibyo rero bikaba ari bimwe mu bigomba gutuma rero hari byinshi bishyirwa ku murongo, nk'uko Amerika yabisabye Kongo, cyane cyane gukemura ibibazo byayo birebana n'umutekano, ibibazo by'imiyoborere cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi
ya Kongo. Ni byinshi rero bitandukanye bikomeza kugenda biganirwaho ku mpande zombi, ni byinshi bitandukanye kandi bikomeje kujya mbere. Amakuru yacu rero araza kuba agezweho, turaza kukubwira byinshi rero bitandukanye. Mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza kuri mwese.